Mesia bungong mara iri di pasiti moh merentang Bahle tedua haba cakri Ahmad kasari lon pegahban Lawet newa pocut banta muka raja citlam masam Sabab nengiang rakyat dumna cenderung bak banta sikalian Raja Ahmad yohnyan fikir dalam hati meno macam Meno sabe-sabe ke di akhir grup lam kubang Si cut ali akai letan akhir mehaji sultan Nibak dudalon melarat balik legat kujak peterang Menan fikir raja nanggro bak si ura meno macam Dua mesapat dengan ada marit mena di hadapan Hei adik cut banta muda dengar haba bacut abang Pulang nanggro hukum gatahan ledaya ulun tuan Kana seot posam lakon Nekun menawa bacut abang Dilun dalim lun wakena Kenang grolun jak petimang Sabab dilun kena gisah Sabab bunda dalam bagan Lemna seot pote raja Hai adinda betat menan Buat yang kala kata lanjut Ada apa krilun paban Bele ada tamu tutut Telanjut salah cut abang Adun tenya akai kurang sitka maklum gata intan Tabuh lebih tahu kurang han lelintang berangkajan Menanekun pote raja sengap bantahan lekalam Habis narit dengan syedara Bandua bedah lerijang Masing-masing wau tempat Raja Ahmad sengap kalam Nyolon pegah pirak lipat Letat rakyat iring sajan Padum natrem sinan lalo malam uro sajan rakan Lawet lawan temaduda posam lako bak masanyan Nepekawin mentro sadi judo negeri nyan dendayang nyana taturi ngalun kenkri dumna tuan Nyan ke urang pelia banta dilea masa dalam tahan Yoh adun gelap dalam kamacut setia dua sajan Nyan kenganyan nepekawin putih licin kulit badan Ngan pekaian dumne
salen ate ngeren mentera pahlawan. Hartangan cawan pingan abeh kenan banta pulang kebelema umong di belang sekalian nejok kenan yang jian habis ne pulang kenan yua petimang putra lelan lia pekawin mentera Hikayat Peureudan ali keun ba abang ubah aduan bantah keun kri wasiat neberi menua macam wahai dalem dengalonnya kerajaan nanggro kana pulang jino gata badai kamo pegang nanggro ngan pahlawan karena lon kuwa kedeh betapa tehnya penesan anu nanggro betagaseh bek pejaye dum si barang gata dalem tadua dahsyah yang perintah mentera pahlawan akai gata beta ubah perintahan jiat kreh cekang bek tom tadhut anu nanggro berangkasa besar sedang Aji takut kegetanya jibah nanggro pluang lam hutan kadang ane urang tuha gata raja alang pealang bak pihak tat malaya mata jibungkahan leji riwang Mekah habis dum jibungka pada raja lom lam kubang betapa tehken adinda betatuha gata abang menanarit Peureudan Ali Ahmad Kasari tahemandang Abeh Bandung banta keun kri pocut Ali yang tat ajam leuni banyan posam lako pekemadro rakyat sajan ngan syedara sinyak putra sajan lako mentera adan lake izin ubah bunda dum sirta lain sajan radde ratno ret ia mata jamong ruga bak masanyan hanso tukri gememomo radde ratno ane ngonang gememat-mat gaki jaro saboh bago cumba badan dinda yang Bandung jipoh dro alam meligo sare kiam lage bangan urang mate wetat hati ane ngenang Urang nanggro modum sare panyat kande taji sayang tengah kiro lam meliga posam lakon trenerijang izin kalhani bak madro bungka jino cut Peureudan Sir tangan putra juho ia mataru talo jalan bungka laju
ngong kendo rakyat pila sutat sajan urang nanggro na puat rutuh ne suruh le putra lelan ne yua intat mesene poh nanggro jio perjalanan Mentra sak ditinggai sino pukang nanggro ngoncut abang Kalia banta kun harta ngan bunda droy putimang Yerusalem masa jino aso nanggro getat aman Hale jijak kedeh keno bangsi naro hati dendam Alia jidengar tutup bantah tak merasa dumna orang Lempi mentro badai bantah ubahana ban suruhan Mangat hati dumji turut ban yang patut dum aturan Kan kelage yang kauli ket letat karut buat cut abang Mentro sa'di mat perintah suruh titah ahli Peureudan Ban yang neyu wahana ubah Tedua kisah mentro pahlawan